goes a little something likeคือตัวเตจิบายเวกุเลตุนจุมจูอินเทอร์เน็ตข้อเวลาทลากเละมีมช่างไวรัลวักเพนะที่แข่งดิกตักจงจางกันง่ายเท่าโดนะอัตโตเพลงอเมนเคลียร์สักเละง่ายปอกกับเบสยาอ่างไอโนมินตีง่ายปอกกระเร่งบกันนี่ emotional damage he video hi status ani emo Instagram story vela te po in mu photo arin ama tin he Asian pa mel po hi in mu to arin om bukani emotional damage titu hi Chinese le Irish thisen kai Stephen hi ania lemchan thiam ani ba ka YouTuber lar takania comedian ani tel bukani tin TikTok khovela po hian adwai lo hle boka account po ania alar hle a he a viral video wang hian a YouTube channel le a TikTok account chuan shot a hlo le zuala ma a son pha hle bokani he a viral na clip toy te po hi a YouTube channel lama a post ami michan khatina an lo kat sakania a YouTube lama chuan video shanga siam china when Asian is a difficulty moti thu pui mangin video shanga siam china chu alar pu hle ani chuta aposa chu a video mi chu mi en lo kat sakta ti chuan he emotional damage hi alo viral tani Stephen hi soito angin Chinese le Irish thisen kai ani a chu wangin English po hi a ne so ma athiam na hle tin a accent po hi amoi lo shan lova emotional damage ti laya accent khatsu ati lui ve devani soito angin comedian ani a video mi atana ati lui ve devani ma se chu chumi in an lo lom hle a ril ro hen cham veng thei boka sap chong takin a kechiria wani ti chuan a hnu roka internet user le mi merchant khatinan post dar ta chuaya alar ta hat mai he thalak hi kumsang ni panga mi dei to khani a thalaka no pang po hi tuna chuan kumsom ni pakhata upa ni to ni he a thalak a viral vakla hi chuan kumli chawa upa ani thung alla mel cha zui le ngala masi a mel chata wanga viral ni lavin chu a thalak chu en mei chuan arap thak angreng ema wang zo ka viral le lar ta vakha ni zo kani thalaka me cheno panghi aming chu zowi ni a he a viral na thalaka wang hian khovel chuan disaster girl ti nan chin chia an chelar to zo kani a chan chu he a thalak en ringot po hian disaster girl an ti na chan chu in sha thiam mai ka ringani he thalak hi en mai chuan me cheno pangte hi problem chaila junior ang deu kha ani du mel khop maya me cheno pangngal le chi mom zetina a chung ten om lo laya an in lo hal pal tang chi kha ani du melani sotiang chu thil thlen dana an ema wanga lar le viral po ani reng boka ma se chu thil ni dan ani ha lo thungani Zoe chuan atet laya a thalaka viral fakta chungchang chu a soifia in kangan chelai kan ena kapain thamin lak sakdona wangin ka tunga ding kapa chu kan han ena ka hoileta kan nui boka mase miswal le chi mom takang main camera chu kalo nui ti poka in shabik lawa chu kanui mela wang chuan in po chu ka ti kana ang ta hlia masi animia lavania ti na in soifia ani Zoe te hi fire station bul de ulo ka khosa an ni an in bula kang chel tu pol hawin in kang chel dan tur an training light chu apa ne an va clear do na in kang po chu fire department lam hawina an training na turata na an ti kan chop ania an training light chu a him china changin mi in monam ti nan lo clear china ni Zoe te pa fa po chuan an lo clear ve boka apa hi photographer alo ni bok nen a fanu tha chu alak saka in kang chu atilang tel bokani chu athalak chu kumsang ni pasaria an venga photo contest an hwai hotna chon apa chu thelut veta pakhatna ani puya anu kumsang ni pradata JPY magazine how bot sai emotion capture contest a thelut le pakhatna ani le bokani atira chuan Zoe te pa fa chuan thalak chu zirna ne na kai noi atan chawa man chon phalna an pe chuaka masi a viral tak nuwa chuan atua te mai po in meme shang siam nan an mang chota an phalna lam salavin an thedar ta chiam maya chuta chang chuan a viral tani ti chuan kumsang ni som ni pakhat khan NFT lam chuan Zoe te pa fa chu email kal tlangin an bia an thalak original ngei mai chu le chon an dil ta Zoe chuan a shal phal tani US dollar nuai li singriat sangruk zasari som paruka zetin chu a thalak a viral tak pui chu a shal ta a hausa ta loi mai ni chu he thalak viral vak phena thil thleng chu ani
mi tam tak tan chuan marathon race atela atop thlenga tlan thlen chak mai chu thil chau thlak tak ani nge yang ha awangin thlan tuai luang zoi zoi theya tlan chen tira kan hmel le atopa kan hmelan dan so in thlauve khobang me se chen khat marathon race chen ma chelo deu le hmel po mu nom deu te poka race to bla ma chuanin mu tlak po no no mai the ni an ha hmel chu an pe che vet mai the ni engwa zoni se tlangwa chelo le nui moi mai zedi little ero aha mel po mu anwam maya a mel chatle a race atela da ka khat don atlan to ani ti po asiat lawani photographer pakhat wilking chuan he marathon race atel ho chu an tlan lai te an chevel te chu an shat lo lain ral khata changin thala pa in lir thei mangin a zui ve chera thla chu ala hnem hle ma se an ha mel chu mu anom fak hlom lawaniang adu thu sam ala thei lawani abe don toblama chuan korsen ha tlangwai pakhat chu a mu fu ta a shat lo lai chuan ha camera chuan atin ringa a click chia ti chuan chu pa chu camera lam hoi hian aron hoi fu vele chia mai ni thalak mu nuam le lar taka achuak ta hial boka zeri le chu thalaka chuan anui sang maya aha to ti po shat lavani ataka chon ahmel chewak chuang lawanga ma se chumya thalaka chon ado fule zwal te poni ma na photoshoot nei tura in che emo in tifel 5 ma sa poni lava model poni heklo minaran ve mayani a mi pa ngai pakhat marathon race a telve mayani chuti tak maya in ring lo lai po lang cha do fu mel mu nam mai chu makti hlo ta le boka thalak chu thedar ni in a viral ta photogenic guy ti in a lar pha ta ni tin chanchin bumi te lampo in an ngai ven hle a interview te po a ma chon pha hial bokani hemim hi chu mi in wan nan tak an mangna chu a phena hian thil thleng lungchia thlak tak om ve thunga a meicha zoki hetia omna chan dik tak chu sheta hlom se chuan mim nui se thlak tak le wan nan tak hian mina zongin an man du arinom vak lavani he thalaka a meicha hi a ming chu Taylor Armstrong ni in Real Housewife ami a season 2 mi turan shoot lai thil thleng ni in Taylor le he reality show atel ve thau Camille Grammer te in hau boy lai takani a Taylor chuan a chan te haubula chuan apasal hluin kut athak chin thu a soi chuaka ari rush om chin thu te soin a topic na te abun rak veni masia chan cha anga izinga mi Camille Grammer chuan Taylor chu phat sanin show tel vedang midang haubula chuan alaure le chamaya a chanchin moilo tak takin a soi baka dot mangte poina pu bokani chu Taylor chuan ashile boxi te chuan Camille thu soi ti awang chuan apasal ni mek ri ru chu ashwai koi theya anu pa inkara thil chalo a thlen thei baka apasal ri ru te po antina ve the ni ti soin Camille Grammer nen chuan nasa takin anin hauta mai chana chuan anin nial ta ni he thalak hi chu WhatsApp sticker vela po kan man na sat pol tak ani mai theya he thalak hi komsang ni som pathum dai to khana viral to a tuna komsang ni som ni pahni kan chuang kai ve ta a mi in kan la lom ve reng chuani hi he thalaka me chenau pang hi a ming chu Chloe Clem ni in kum ni ani lai mi ni a tuna chuan kum som pahnia upa ani ve to don ani re ve to khop mai a thalak hi a unaw nu lili ne na an YouTube channel lama an video post pakhatame ni a mi lo screenshot sak thawani a video title chu Lily's Disneyland Surprise Again ti ani a chu video chuan Chloe le Lily te unaw pahni chu an chung ten Disneyland an shwai tur thu mangin an surprise a u Lily zok chu loma wangin a trap ti do hiala ma se Chloe ve thung chu hetyang ang mel pu hian camera lo mel ve kar thungani alom viau lo ve thung chuta le an video lo clear tu te ho chuan Chloe mel pek dan chu an nui lo thei lova an lo screenshot ta a mi in meme siam nan an lo mangzui ta boka an thedar cha chuaya Twitter lama page chuan alar na sahlia Twitter hi a viral na bulpui berni bokani ti chuan mi in side eyeing Chloe ti in a ming chuan phwa sakta a viral tir kumsang ni som pathum November thla phei kha chuan Chloe sirmel mail chungchang vel hi article ang zong te po in an lo chua hial boka the queen and goddess of the internet ti in an soi hialani he meme po hi larvit vit takani a he thalaka meche pahni te ro hi chuan in shingai lo thungani thalak veilama mi kan mutak hi YouTuber pakhat Queen Lynn Blackwell ani a komsang ni som pariata Twitter lama a video post pakhatami mi in lo screenshot sakani chu a video post chu ril to tong khong to lutuka wanga aw chwa de ngek chungchang ani a ama khuin po in a caption a
a chang chuan lan chhuat tir te po angai ve china a tul chuan aw po aw shep mai ro ti lampang hmangani hei hi rilrun lama damlo na nei lampang ta na video siam le post ni a ma se chu video chuan mi chen khat nui ati za tatlat maya an screenshot saka meme siam nan tak an lo pang ta dei mai ni ti chuan thalak ding lama mi ve thung hi chu Mrs Juicy ti nan shemai china a IG lama in khela en lai thalaka posa ma se chu thalaka posa changa kum khat nuwa chuan YouTuber Queen video ami an lo screenshot saktak nen chuan edit dun ni in meme siam nan an man sakta a viral ta shep mai ni chu he meme phena thil thleng chu hani e ole khati zong kha meme viral ta chungcha nga ka soi thei tok chu ni a clear to te in zawai changa lom thu ka soya ngai namin ti ngai poka be sei bokani video tharnen lokir levat ka tum don nya